Umugabo uri mu myaka ingana na 33 y'amavuko yafatanwe magendu y'imyenda bita baro cyangwa se caguwa. Ni imyenda polisi yamaze gutangaza ko yafashe amabaro 28 y'imyenda ya caguwa yinjijwe mu gihugu mu buryo bw'amagendo. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kurwanya amagendo n'ibindi byaha yafashe amabaro 28 y'imyenda ya caguwa. Hafatwa n'umugabo w'imyaka 33 y'amavuko ukekwaho kugira uruhare mu kuyinjiza mu gihugu mu buryo bw'amagendo. Yafatiwe mu cyuho afite amabaro 13 y'imyenda ya caguwa mu isoko rya Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara, akarere ka Nyarugenge, ahagana saa 7 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki ya 10 Ukwakira. Andi mabaro 11 yafatiwe mu modoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux, nayo yafatiwe kuri uwo munsi mu isoko rya Gisozi mu karere ka Gasabo ahagana saa 12 z'umugoroba. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, Chief Inspector of Police Werarisi Gahonzire, yavuze ko gufatwa kw'iyi myenda ya caguwa yinjijwe mu gihugu mu buryo bw'amagendo byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati abapolisi bo mu ishami rya polisi rishinzwe kurwanya amagendo bari bafite amakuru yizewe yatanzwe n'abaturage ko hari umugabo ujya uzana amabaro y'imyenda ya caguwa agapakururirwa iwe kandi akayicururiza mu isoko rya Nyabugogo. Bagiye mu isoko kuko bamusangana ayo mabaro y'imyenda ya magendo, ahita atabwa muri yombi. Akomeza agira ati yaje kwemera ko iyo myenda agenda akayikura mu mirenge ya Bugeshi na Busasamana yo mu karere ka Rubavu, ayiguze n'umugabo uba wayikuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'amagendo. CSP Gahonzire yavuze ko abapolisi bakiri muri ibyo bikorwa byo kurwanya amagendo. Kuri uwo mugoroba bagiye no mu isoko rya Gisozi, bahasanga imodoka yari irimo gupakurura imyenda ya caguwa ingana n'amabaro 11. Nyirayo akibakubita amaso ahita ariruka, akaba akirimo gushakishwa mu gihe imyenda n'imodoka byafashwe. Yashimiye abaturage batanze amakuru yatumye iyi myenda y'amagendo ifatwa, yongera kwibutsa abishora mu bucuruzi bw'amagendo ko nubwo babikora rimwe kabiri bakabona bahiriye iherezo bazafatwa kandi bagahura n'ibihombo kuruta ko babihagarika bagakora ibinyuze mu nzira zemewe. Itegeko ry'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba rinakoreshwa mu Rwanda, ingingo yaryo ya 199 ivuga ko ibicuruzwa bya magendo byafashwe bitezwa cyamunara. Imodoka yakoreshejwe muri ubwo bucuruzi bwa magendo nayo itezwa cyamunara, ndetse umushoferi wayo agacibwa amande angana n'ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika. Ingingo ya 87 y'itegeko nomero 026 akarongo kaberamye mu mwaka w'ibihumbi 2019 ryo kuwa 18 ukwezi kwa 9 2019 rigena uburyo bw'isoresha. Itegeko iteganya ko umuntu wese ugambiriye kutishura umusoro ukoze igikorwa cyo guhisha ibicuruzwa bisoreshwa cyangwa imitungo ifitanye isano n'ubucuruzi aba akoze icyaha cyo kunyereza umusoro. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5.
ngayo nguko rero murumva ko ibijyanye no gucuruza cyangwa se kwambutsa mu imipaka ibintu bitemewe cyangwa se magendo, polisi ishinzwe kurwanya nyine magendo nayo irarikanuye, ikaba nyine igira inama abantu bakiri muri ibyo bikorwa cyangwa se bakiri muri ayo mabizinesi atemewe ko rwose polisi ibafitiye gahunda yo kubafata kandi ko bazabikora ariko amaherezo bazafatwa.